IPFT Bisharamganj Division Committee ni Luwajijakma bai 23 August IPFT Tipraland Statehood demand de no Rwgwi Srangsalo Khlaijakha Kaisa bike rally. Asli pada manjaka IPFT Bisharamganj Division Committee ni adong rok. Abuni abla asli bike rally tamuni bagi Khlaijakha dong abuni tiyinu sajakha koklam. No bises kainai nong ni media friends rong ang belai ka hambai marwo tangai hingkang ke tini seng Bisharamganj Division IPFT te yur IPFT te otomal khungsal ngai rok milinai tini seng rally khainai o rally khaimani bises uddesho ongkha buskango 23 August Tipraland Statehood demand de hanjago 1984 ro jokonte edisi sengma no adin maman dinono seng party IPFT 2009 ni simi Tipraland Statehood demand de hninya seng palai jago o palai manino no seng tini bike rally khainai awareness 23 August ni bagai hambai omong kha adibasi colony school ground oron simi chengai la Podonogor Podini Nogor hengkete Rongmala Ramnogor hengke Sutarmura hengkete Bathanmura te amtoli bisi amtoli tinai Kisa National Highway te thangai ampore Porimol community ke seng Latia Sora hengkete Doyarampara hengkete Promun Nogor ke seng en khainai Bisharamganj syndicate. Hero report Chini Khorang.